قال سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله. الله أكبر. Значение. وما تقدموا لأنفسكم. Човек која со ту коркури лично ка преносине, ка доставине, каде Аллахум стан мин хајр. Значи таројек баро хајри. Без оглед само хајри, ако и хајри, независно со ао хајри га кере. Теджидуху инда Аллах. Енона каракеле عند الله عز وجل. أخي الكريم سبحان الله الخير العمل الخير إسيلي вакти тараукатија време таровремија ако на акала палуне рамазанска диве која иситу шанса и прилика со буд хајратија извршине тешајтара келнам до туте субханаллах. يقول سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سبحان الله. قال مسلما مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Примери. Аллах доставине примери сарокола кола трошинена поро капитали, поро мали фи себилилlah. Подром едевлесо, односто кодром Аллаху азза ва джалле. Кемесели хаббател анбат 7 санабил. Сарек зрно, леле предпоставljene сарек зрно тарокласо или мурузи. Субханаллах. حبة زرنو أنبتت 7 سنابل. الله أكبر. طردوايك زرنو زاوزرت إسيتو إفتا كلاسيا يكي زرنوسة سبحان الله في كل سنبلة. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. 100 الحبة 100 أخي 100 شل. سبحان الله. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال مسلما أكلك قرآنسكو عتاب صار препорука ترى وزوشي الله عز وجل ندينا بينكو أكوا مسكو مبارك رمضاني تزغولي منا أمر доброчинство, تزغولي منا أمر humanost. Subhanallah. Пошто име халален цениме пењален ко ислам, овозвишиме Аллахи азза ва джалле и тало барвало нахну الفقراء. Сарсусијаме специфичното ова која кала теж палне ракеа со кираја أنت الغني ونحن الفقراء. نلي سبحان الله. أما سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Независно е таропире создања, односно амендар, Аллах азза ва джалле, лесе припадини апсолутно совршенство, која битие, о својства и о постапке, лесере, субханаллах, шужјанава достигнена он најбаро врвтаро шужипе, емосјаи, лесере совршена, значи својствие достигнена врвтаро возвишиме и величанствиме, значи величанствено, субханаллах, иектаро лесере шужјанава и лесеро таро ењавар дешта ења анава и ел-керим, субханаллах, со значини ел-керим, дарежливо, благодарно, овој манушен ги дела тарокоа. Колко са родена, субханаллах. Кој ден ја плюнџија кана, субханаллах. Кој длъпме на воздуха со дишинена, субханаллах. Кој дозволини туменге панда тумаро рабте кружини тумаре вененде, субханаллах. Која дова со дала тумени зени тумаро калби панда те кул. Так. Јек дивек гашуне само те.
وجاء سكرة الموت بالحق. ما ندوزل بشيء. اللهم سعيد. كله يرجع إلى الله عز وجل. الأمر إلى الله. Целокупно амели, целокупно амарот живото, амарот дело, амарот делија и ош ужие лошто и да пресе вастенде субханаллах. Права муслиман, колку сородае, лесре ударај правде. Свако не се кој магила те обратим пелесе, те молили пелесе, те довини, субханаллах. Лесеро снап дибе, таро лесре удара еризницакре. Subhanallah, i ta neko dofat ko vasta në lesri të rejgjës në lëlla kraj. Allah e sëro pejkamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Bakirgja Allah e sëro vas i uvek përdo Allahu akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah e sëro vas i uvek përdo. Le sëro barvalipe, le sëro bogatstvo на намалините нити непрекидно, изобилно и свакодиве и рад дала. Со мислиме козом дала, откако создадинге акија небеса, акија пув, тарокоа со тумен или лесри десница дала, ништо на намалините, субханаллах. Во хадиси мутафакун алейхи, овитано паше джикопира робија, субханаллах. Машкар оленде, машкар ленги потреба, субханаллах. Паше и перо бонца о Аллах азza wa jalla. Kada silem потреба, Аллах азza wa jalla лен шунала. Шунала ленги дое, шунала ленги молитве, иншаллах. На не завеса. Машкар Аллах азza wa jalla. Машкар абди, робо, муслимани, на не завеза, ахи, нити си преграда, субханаллах, а када капученту, мире робија, манги ек сигурно, мејнум паше, субханаллах, деца. Ме одазивинаваме коленги на молитве, коленги на молбе, аба умолители, kada ka zamolinima, znači okova so dovini, okova so rodala, da se neka odovolini ko miro pojki i neka verovini mande, zadate oval ko čačutno drumo, suratal mustaqim. I ne samo dova, nego i bud pojše, oka zabranini oskrbnost, subhanallah, ko lesri dova i tarokola kola kao putinen dova ili molba kao čekunen, subhanallah, teroden, but, so šaj, so se lesere riznice prenesi me, lesere riznice na šukjona, subhanallah, lesere riznice Allah se azza wa jalla na len kraj, subhanallah, ko amare potrebe. И само да се требало те сватна дека амаре потребе, амаре желбе. Каувен шунде, услушиме, субханаллах, Аллах сро пекамбери салаллаху алейхи ва саллям окига. Свакото мендар кој купутини дова, нека вакери. Аллах, дерла миреја, ја Рабби, субханаллах. Oprosti mangi, subhanallah. التوبة يا أخي أن تستغفر الله عز وجل أنت رضي oprost الله عز وجل نلي سوسه subhanallah zbog kada rece so što i te rode so te magil ti duša še te rode subhanallah sose Allah so pekamberi sallallahu alaihi wa sallam Enga, na ne teško, u muslimani. I kada nagradini, subhanallah, a svojeg tikno delo, delajek, bud pobari kratno nagrada, svako koji su kakel šužo delo, kol
10 пути ја наградиме, субханаллах, ла хаула, 10 пути наградиме, а кога се какирал лошо, нормално, субханаллах, лошо дело, само според ти заслуга кол казниме, и на не те делпледе се, ем на не те келпледе се неправда, але наам, шело шорде што ети, а кога Allah Azza wa Jalla kam angel ka dalli poishe të rokoa so i lese donë, o manusha. Ановен дека општество со на ингари е благодарност, со благодарност. Општество, институција, нација, масата романуша, во на ингари е најблагодарно морали, со значени морали. Дали огајбе маро морали, ојфтари морали, опани морали. Шали бизо паните живине, даш ти. Шали бизо мароте живине, даш ти. Епа ахи муслиман, шун шукар, бизо сонаш ти ове шукар муслимани, бизо сонаш ти ове шукар вернико, ахи муслиман, генерално, кера, општество кое ингари, кое на неносители тароек благодарно морали, на штиту спим никада. Козомите изгледини силно, организирано и доколко која владини е кредо поради ек редо или власт за силими контрола, нигде ко свето, освен ко ислами на постојни закон со третирани праведно, сасо и ко надворешност, агар ко внатрешност, ко јавна и ко тајна постап. Дури ко авера, казнинена само грешке. О прекршок е, а о ислами, субханаллах, наградини, свакако о кердо до шужо дело, субханаллах. Па дури о која со кердо намераја, тар оправдана причине, ама на не кердо. О која со мислим да те кердо пе лошно, мислаја, али на не кердо, субханаллах. И тајната на успех е исламијете си бешола која и ко свако дујто поле, на не само ко лесере обрадија, ко лесере законија, туку кој шужо дело таромаро морали, кој поединцо, која пропагерини, ко манушипе, сар мануш, нашти, ќе докажини дека и побожно, субханаллах, докле оибадети и тано нешто која доа уручи фалини олесе. Со фалини ахи, субханаллах. Фалине се одгојба ко благодарно, односно благодарно морали која оибадети постигни е врв након со лесо резултат ка шол видливо ко манушипе, ко однесибе, ко неманушенца, машкаро мануша, нели? Сасо ко манушипе, Аллах Азza wa Jalla вакери, о намази чашипнасе одвратини или дуријари е манушета роек разврат. Со едва разврат, недолично понашиве, субханаллах. Дали доликувија со муслимани, то ли недолично понашиве? Или ајде мапред муслимани, него обратенем пажња дали доликувија со постачи те понашиве моментално недолично. А постини. Веќе вишето од дешупанж верши романи популација масивно постинена машала алейк. Мислам дека кога почива и доста отворено, актуелно, јасно, кристално чисто, јасно, видливо, дали ја со постачи доликуини, арогантно те понашили. Дали ја со постачи доликуини недолично те понашили. Табамна. Дали ја со ек муслимани па до Рамазани доликуини недолично те понашили. Дали амаро понашање треба тоа само ко пости. Док постинај, кај заврши наја пости, салам алейкум, заврши ја пости, ајде бисмилlah. И ово на ново, да не ги отпалале. Него пости само ек школа, ек тренинг,
односно тренинг, која требала омануш и понуда да га пал Рамазаните чул исто опција, исто понашање долично, а да не долично, сам со ово долично понашање кој време посте се очал. Километар окола колака керен шукар терија ишала, Allah šuže dilje karakenden, karşı Allahi Azza wa Jelle, kada kollingi da je potrebno inšallah Rabbil Alamin. Ko momenti ko te naka uspina ništo te naka amare kapitalija, amare parenca, amare kerenca, amare vordenca, nego ko uspina samo te naka amare delovca inšallah. Allah smo neko ti popravali u kuranskoj etiku te Allah Azza wa Jelle, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ, znači tuqaddimu, soka dostavine li enfusekum, amengi, soka da amengi, soka kjera amengi, taro šukari petaro, hajrat, min hajrin teđiduhu inda Allah, karakala inšallah, karši Allahi, anglo Allahi, kada najviše trebalo mi, kada niko neka trebalo mi je ver, mirom ni u šale, ni u ker, ni u kapitali, nego trebalo mi je samo omaredelje inšallah, ako sjemeniš, subhanallah, jer de, car su upravo dive, inšallah, džuma, biiznillah ta'ala, jek palni džuma, kako masa, ko mubarak Ramazani, dago kolese, ko uspinjatov, ko kje džuma, inšallah, to ordeš u štar, ko štar, džuma, inšallah, silja dive, Allahu akbar, znači samo kje džuma je, veli, objesti javnika ko akva, mase, ko subhanallah, i bud nagradi me o namazi, obredi, o vrući, bilo sva vertaro, obradi islam je teso, Allah je azza wa jalla nagradi ko bud povore stepenje šala.